yo Berekum mano da hono Ashanti hinangasa ene chichiri kuro no na 1746 Ashanti hina no ho ne friend Opokuare the first ana Opokuare the first okay ono na onne German ya ewo Ivory Coast ya omo ekuro pon ana omo capital ene Bontuku Asa Bontuku no omo ye omo na omo fra omo ja oman ena be German ja oman for no omo wo mfimfin ha omo ben baby asan Kumasi we omo ben ha baby ena omo ja omo man ena omo ko chichire sa man no okay ti German for no omo wa ha ena omo ja ho okay mo ja mo man ho ena mo ba ba chichire okay na omo man no so so abewura baby e friend drobo jape krum na ka ho okay French for ene English for na be che o manum ena fakodi France ena France be di as Ghana okay in case area na nka ho nyina ya Ashanti okay if is Ashanti ne tre ya ko fa German no e be ka Ashanti man ho endi ansana goso ansana Berekum e be ko ho no na German for no na asase ni nyina ya omodia na omanya na wo ho a na ode no ho wamfie ena wamanafo okay wamanafo ene wamfie ano ben Berekum ho okay na samra no na nka Dormaa na ni nyina ye German fo asase enti Ashanti ko je German be kan Ashanti man ho na German fo no nti wo mo ase to mu ano masan ba be ko aso mo ke kan mo ho ena Ashanti no Opokuare sre asokore se omani nipa no ya Ashanti asokore ewo efigasi okay ewo sechere okay ena odi omani nipa no do mko so ye ho ndi asokore ahimfie fo ena wo Berekum yi omno ko chichire Berekum no okay ndi omno ko tena ho no mchichire ho amo angane ya anke be kan say garrison military garrison yes ndi Ashanti hine ni military barracks ene Berekum Ashanti hine military barracks ene Berekum to odom ko so yo se ya ifo German for no be kan omo no omo nso ano no omo meka na bona manie enko kan omo okay ti adwuma na omo ye wo ha no okay na sebe German for no onum omo chichire bomano ana na gozo hine eka ho asem no omo ana chichira bisim ena omo ana ko chichire German okay endi omo nso a omo chichire Boma ne abesim no omo nso firi Suntreso yes Suntreso Kumasi ya South Suntreso ne North Suntreso omo kro no ane ko ho ko chichire omo nua ene chiremiskafo ene ohina no owo Kumasi Samra ne frɛ no owo ansana Dormaa eba no ndi Dormaa no wo Suntreso ndi Dormaa no wo Suntreso no ohina na owo Samra no ne frɛ chiremiskafo ono ena ne obiri eboa ya no kwa aman ekun ya obiri eboa toye okay ndi otoye no ena chiremiskafo no achi no Dormaa kusi ebae okay ndi Dormaa kusi no ona Ashanti hine ya no kradwani ema Ashanti man ena ote atwa ena okokan ne nua ho Boma endi osate atwa biemu no ena omkokum no abesim okay Dormaa kusi ndi Dormaa kusi no ewu abesim okay ena onua no kan ho no na omo na akochichire German no ena we no afiri mu no omo edi na chire no e call German omo ne Dormaa foi okay omo no call German no omo wo German ono no omo sa pem omo chi eba
Berekum ufiri Berekum a kuro bi ho e frɛ no Dormaa akwam saa Dormaa akwam no ho na Dormaafo no na omo de wampem omo bae no na wamfo ho wamanafo ho na wamfie so ho na omo se montena ye pem mu ha ni e be from wampem endi wampem no omo ho no enna emfie pi bae a osande hene 1896 abrofo ede no call Seychelles de no call no na asase no ni nyina ka asantema ho efiro poku are pen so obia ka asante ho endi abrofo se omo age asantema no a sisi omo na ebuo dia ene na wo asebe oni asante apreso kakra no wo mom ye de ho hye wonsa na abrofo no de empotam ho hye Dormaa akwamu nsa ndi omde hye ne nsa no na osan tu ya na okokyekere ba bia ofre ho no Dormaa Ahenkro sisi Dormaa Ahenkro ana otena ho no de ho ye na Ahenkro 1935 ana abrofo no san ka ase da bi asante ne nsa amra biem na omo busa se mo na mo ka asante ho no ansa na ye be fa asante hene de na ko Seychelles no mo pene so sa asante ne nsa amra biem ana ana omo busa ahemfo no a omo ho sa amra no dodo no ase ye pene so se asante nsa amra biem na Dormaa se da bi ono ompre so ana techima se da bi ono ompre so ana Berekum se da bi ono ompre so sa amra no Berekum so ompre so no na akonwa no akodi Berekum afira adehye no akodi emma ho endi se yesan ba asante e be ba adehye ho wonti ompre so endi wo mu fie ahanu ana Berekum akonwa no di emma ne nsam ana omunya asem omde asem no ba asante hene prempa the second ho ana odi asem no se da bi me na me kwachichire me kuro Berekum wonu ma me de hye o mu nsanie enye ma na me de hye yensa enti ensa nko adesie no wom na emma ne se o mo mpene no mo yenso ana politics fo akota o machi ya na ma bono sam no aye tawe no nyina politicians na se chiri mo bibia ni wakura no mo akowuram mon ka se yansom mon ka se yankan sante ho mon ka se yemperisei no mo se chiri no mo disike wuram politics super mu anasika bam no kre enti Dormaa se onka asante ho da na ye den na abrofo bebusa o se asante no ensa amra na se mensa mama o timi kan se o de o mpese beba enti ma dodo no pene so se ensa amra no abrofo no pene so ena 1935 no enka bom no san ba biemu ba biemu no ho ena ye bo aferi ya no ye Dormaa hene be swaye ehye mu kra se asante na ba nyina asante okay ana didim a je se ajima badu a odi kan ono nso so eswaye ye Kumase ono so swaye chire opokuare ono swaye chire o sande ne prembe the first time swaye ono wuye no na we bae ajima badu the second ono bae no so ono de oma asante biem na o swaye chire hwan we on swaye ono ne penso yi no so ono de oma nti ono atetua ono de atua na wate ofoforo ba ebi a na obeba won se de etora bi atimi yesa ohine bi ba o se me de mema na wate atena enanso anya ko kasachire nokre nti wa mpren kasachire no so na oto ba bi a akosi se de obeba obepne so no na waba na den na ni nua ba de oba se obi anko ni nua ba no nso obi ntimi nka se oba ma ne kosi na no ye BBC boman se woni nim yenu na kan bo mu a na omo ayetare e boman ho nokre
Endi asase say boma o say brosanko say doma o ba bia ya Asante say brosanko say boma say doma ni nyina ya Asante if you say Asante no a omo chichire ye na nanom chichire ye ansa na independent eba no sa Asante no eda so wo ho Kwame Nkrumah eba no na abrofo no frɛ Dormaa no ne bono ne na hafu nyina no from West Ashanti no my friend West Ashanti na we West Ashanti na we dey onya Ashanti onya Ashanti anga ba de western part of Ashanti no mo de West Ashanti na ye ka se politics fuyi wo no mbese san din no ye se ba bia ye fra no West Ashanti no ye twafa e de akọ Western region eno ne ba bia ni no mu a akọhyehyɛ Western region okay ye san twafa de wo ho no a ye ba fra no West Ashanti ye mfra no West Ashanti biem ye ba fra no bono ahafo na ye fra no bono ahafo no nso no 1959 ene sie 1959 ye fra no bono ahafo no ye san ka kire mo se mo Asante na mo wo mu no eno de empepae mo da so wom Kwame Nkrumah asem no enti ba bia obi asom bia no ongo so no nsom biem onsom wo saa emo medin ne keke ena yasesa no se be yo administration e be easy ana be yemre ono ka saa asem we e kire o ena wo ma aka nyina pene so se edin no de nka he na tepade o so ne ompene enko hye saa edin no bron hafo no mu na tepa okay enti sorry a draw map no abon se tepa ko wura mu a ye kan no kura pa anga tepa no ewo tine ho ye afo ano okay ho ewo enso o se ono de o mpese ye be frɛ no bono afo o pese ye be frɛ na Asante okay endi o ma aka de o mo se nya hwe o de mo se din no ma sesa no a ye be wo mu ne asom ndi wo mu no a wo som no a na Dormaa Techimai na drobo wo mu kan wo mu ehu bo mu so wo mu atiku bi a efre no bronchampem na wo mu sa bronchampem no de wo mu nka Asante ho na goso hine e kan no wo se o hwe de a de oye bono ye kuro ba ko pe na efre no bono Omo aka nyina no kasa no a na kuro no a efra ne Techimai no a oye bono no oka no e na omo no kosua kasa ne bi okay ntina che se bono kasa ne de eye Techimai 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 no so ba bia na wo no nya ho na na wo na wo ba bia enkransa ba bia e from bono maso kuro kitwa bi wo ho so wo ko kentampo e fro bono maso ho na Techimai na wo enti opoku are edi etu o mugu ya no oje e ho nyina na ode ma ne ba nkransa enna ono Techimai no efiri ho esan ede nani hwe baabi e kirei enna osan ba ya obenya baabi kakra ya otie etena ye enna osan de ho kra na nya ne dia na Techibi enna na ho na efre no Techimamu na Techibi na net ho nti ena ne efre no Techimamu me ko Techimamu okay nti ye ayi ono ayi no na beto ni din okay nyam ya kumfi na beto ni din Techimai ne mum okotoi ena esanse na oye ohenkese na tititi no wodini no ndi ena de okoto no je no ene ne tena ye ma no be ye pani wo okay ena ne Techimai no na owo no titi no de eno wo bono maso enti no wo hwe wam so a bato no Dormaa bato no nso se wam no akohye Dormaa na se enti etoda bia bibi na esie na obi kohye obi ase etoda bia bibi na esie na wo kura wo ye ho no wo na wo beye ohene ohenkese baabi enti edaso wo ho se Asante de
tete ode na omo chechire na abrofo no eja ho no enwuye abrofo no kra epre Ghana no a ene e friend Ghana yi Gokosu no prefer ahodie no na Asante e wono fa ahodie dada injina amanfo ka se ye chechire Ghana no na Asante enka ho kana sa echia ene se 1943 onim se ono mo fi ase se o mo ko pefa ahodie o fi ase etiti kuo no na United Gold Coast Convention if ase ewo sopon samre na Asante no o meka ho na Asante ye ne man a otene baabi nti abrofo no man a no mo buo nyina no mo frɛ we Gold Coast and Ashanti Gold Coast and Ashanti nti Gold Coast ni nyina so na ka Asante no ho until 1874 1874 na abrofo no di Asante force no na wo mo ka se efiri na kura Asante wasanka ho biom sahwinka ho biom denjiranka ho biom wo tete ni nyina na mo ka bo mu na ofra no Gold Coast colony and this Gold Coast no na wo mo no de wo mo fa ba bi de wo mo nsa ko share krata ase se abrofo no ma wo mo ho ban emfiri Asante ho. Okay. The bond of 1844. Mo go san sa krata no. Enti mo na mo hye abrofo ase. E na afi mo se afi di abrofo nko. Asante fo nko san krata bia. Wo no akwa san krata. Wo na wo dwane afiri Asante fo nsem. Okay. Enti e ba sa no na omo profo omo fa ahodie no. E na wono mo ebe ka kire Asante no a ode ne ho no se. Mo meka ye ho ne yempa mo abrofo no. Na mba kan ye ho ne yempa mo abrofo no Ghana ni nyina no de ye be ne te se Britain for de no. Head of state no and our president no ebe ye the king. Okay. Yeah, ebe ye Asante king. Okay. Na prime minister no. So okay. Eno peneso ena 1943 or the coca. If in 1943 by Asante ka ho ne ekon. If in 1943 by Asante ka ho akon ya ebepem 57 no anya independent. Nti ada na oga se o monka. Okay. Share the link. I don't pay never can say share the link. Inti na you say teacher near canning in I say is a Ghana de Asante. Nina na yenu Muslim for ebi kase Dagomba for the Asante of Isrim. I didn't know more can say yo so be hwa Gonja eni Dagomba no omo eben yes enti Gonja for no de omo topeten Gonja for topeten omo antena faako omo te faako kese pa omo asase so ufiri omo so ana akọ Dagomba for ni mamprusi okay na Gonja for no omo pa akontuo ene afuo ye nti omo topeten ne baby a friend Ghana nyina no nti wo hwe akuapem ye amamiu wono ma omo ka Asante twi yibie ana omo ka twi kasa ene omo ka chirepon okay chirepon fo ni nyina ye Gonja for enti baby a be ka guan bia no ne jese ye ka Gonja baby a be ka guan na jese Gonja no an ye ka no na ye form half on your friend guan okay na omo ye Gonja for Matiasi omo no bi na tena Cape Coast omo na chichiri Cape Coast enti Cape Coast na nyamfante e Gonja for na kwotena ho chichiri Cape Coast omo ye guan for ena Winiba ene Elimina ene efutu ni ewutu ena chireponfo omu nyina ye gwanfo okay ka so ye gwan ni so ana chese ye gonjani enti wo mukasa no na ebe fra aha twidie no enti ama asesa krebi every gonja kasa so ne nyina wo mukasa gonja fo no che gonja fo so kasa o mo so enti konfo no che ye gonjani konfo no che obiri konfo o ejese o ka
mfire akuapem na ofire no wo ne fa na ofire no eye gonja eye gwan. Okay. Okay. Local government minister papai Dambochi okre mpotemu ho no mu nyina so sa gwan o mu nyina so ba ya asantefo ya na obi busa se obo na chi eye akuapemni yo no ye akuapemni no okugwa na waba beduru ha no samre na asante ni ho emra na ye akuapemni no asante bia ni ho emra na oye akuapemni no na asante ni ho ena otufi akuapem no de no ho bebo o sa atu ena o mbekekira asante na wa obekekire ya na wa ya de be ni. Okay, ncho ofiri ono obefa osetu yonko eno ne bekekire asante ndi wo mu mienu na de edin asante no bae sa anya sa de ana obi ate ne ba bi mampo te ne ba bi dwaben te ne ba bi this time na ye frɛ osetu ne nkrofo ano ne omote ne ye frɛ omo sei ono osetu no de no kwaman ba bi a post office adum post office ho na ye frɛ no kwaman ne ye frɛ se kwaman ejina kwaman ono dane man on show obi ase ena dwaben dane man mampo dane man kwa bekwa dane man esunya dan obia dane man obia ena geographical areas no na ya mani din okay efre ha sechere kwa bre enti eno na wodi nti eno nso nche se na ohene ba ko na hweso Matias adanse na netie ena no mu nyina hye denkyirase. Okay. Nti obia de ne ho na ode hye denkyirase. Na no ani tan ane ade tan o mo nti no o mo fa bi ka bo mu se da bi o me yankunyi ye fa ho de ya o mo gi o mo fa ho de a o mo be frɛ na asante ye ko nyina ye be nyina ko fo no chi ene ne satu na o mo chichire asante na wo be chichire wasante a na wo be frɛ na asante a obi timi kan se o nya asante ni na konfo no chi ban se no free ono no ho ba ba satu pemso se tu na koto no akwam ho na akwam no samre no aye kan na ewo nyanwase wo mu kropon no o nyanwase ne ye nsawam ene ye fa ne se nyanwase. Okay. Na sa omo no friasumnya komfo no ya Dormaa ka ho omfriasumnya na omo kokyekire krobi a ye frɛ na asaman kese ne man kese ebize asare ne man kese ono friasumnya no okoye nkura okokyekire ye no ya asaman kese na ode asaman kese no je nkura ho nyina na otu ode ne kropon no oyi asaman kese no efiri so no ode ba nsawam nyanwase ndina akwam ebeye ni kropon beye nyanwase ya ben nsawam. Okay. Ndi samre no aye ka se ena ayifo achemfo ene akwamfo kokon ye 1730 ena omo pamo akwamfo ye ena omo ko baabi a omo wo sisi volta na chi ho. Okay. To omo ko na asase ana omo te so na ayi achemfo no e5 SOMPA FM omo no fa no ena baabi a frɛ ho akuapem yi na for grandfo na o no omo so no omo ka akwamfo no ho ena isanse akwamuna bedi achemfo nsem ndi no wo no mo de ohena no o efre no for penny na odi ni nua kuma for kuma kotena kuma okotena akuapem ho. Okay. Enti na je se ho nyina sa ba ya achemfo ena 1742 osande yene opokuare ekokonji ho nyina na odi ka asante ho na achim ndi baabi a na wo akwaji akwam di account de ho nso ma bajewo e de ma be kan de ho akwam no account ho nso abeka me ho. Okay. Ndi no by extension no asante no kofa baabi a ndi achimfo sore a enne wo mtimi ka achia history se wo mon ka ansha asante aseda enso 1831 ena abrofo ne asante sign treaty McLean treaty say ehye no efiri na kura asante omepem
baby apra ewo no no mo nso de mepem baby apra wo no ena mu achem enya na fa hodie ena ayi mfante ne nkran ne ho anyina ne ka Ashanti ho o mo nso nya o fa hodie 1831 treaty ya friend of McLean treaty ene jai wo mo eno nti ene yese Ashanti entwa pra. Yes, kambebusa sase me say adenti ne yese Ashanti entwa pra. Ontwa pra che. Ocha obewu ana bi ehye. Yesi agisi ye twadwan bi ya paye. Edwan de. Ye ko Berekum no ye etwa. Mo yesi muduru tano so no. Ba bia nsukasi ye da bia no du ha. O hene udu ha. Adenti ade wo ntwa ade ne besi teacher. Yes, onipa tuntum bia no de oje sunsum mu niamadi esan age honam mu niamadi. Nti mahu se social media no semra ohene etwa tano nsuo no esuo tano no yese cars ni bia na edi akiri ebi nya accident ebi ba ko bokobo ba akoto ema na hina miezi we dey say amanfo di ko ramu say dey we dey accident na ba we na manfa spiritual na ma bia ko ramu ka se santehini ntwapra kasakwa kire se santehini ma onkroso ana ma o mefa nsase na wo pra na gya no enka ne de ho nano a ohene ekọ achimi okọ achimi so obeka ya eye ochihene ebodwa oto nsafre yewura ma okobie yesi yewura eyi apaye oduru pra na no omu yi apaye etwa dwan be 50 ana ye ya sana wetimi etwa amafo santra ensu kase bia ohene bia otwa sukase a otwa enya sante yena nko na sa mer mini dwan amende se na wo eso obo a ho so onim okay ohikese bia ohikese be nti no sa ayi Asante ni ntwapra no enya no kre enya no kre kire se eye kasakwa keke kire se ehie no da prem because of that treaty now mo sign no 1831 Asante ni ntwapra den na 1831 1860s 1826 okokun okatamazu of a plane and as of ade na samre na plane o nti untwapra were wa konkre no correct no correct teacher the eco school nama very interesting very interesting pa na teacher yenu anomo emfante ene seshi omososo omo ka Asante ho omu nyina obi ni Ghana ha on ka Asante ho da abrofo na be wa omu firi ho enji obroni ba wa ofiri ho Asante de ono onti ase onti ade onim de efra ni treaty e de ni ma ne se yenua nie ene afa na akanya ho a okanya ho a osom sikadwa eno na yenim enji sa broni ba no ba wa ofiri ho a mpempi no Asante efa ne se besi ne nyina one ode okan Asante ho okay ba bi no a eye omo ko kra Asante jemu kra no eye ba bia pra no echemu no achim no achim mfante asen chifo denchira na kodi abrofo no okay ndi 1831 no ena ede duasi so se ho enka Asante ho na emom bono ne na hafo de bibia sansi okay bibia sansi treaty bia ma bi no de edaso ho na wo no ena emu kakra bi sore ano mate atua eno ye atiate eno ye de atiate wate atua enkire se onka ho okay ye atua no wate na atua no wate obi fufuro ba obeba ana ye ne nya kasa kire ti se de nana go so man hene kase obune no kotra se no be kwa no tiase a masaba SOMPA ono ampene a okwa fufuro ba ebi omune ne ka obesa aba enti bi ho no mo a sa okay eno nso nkire se se asase adoma no te so no nyina ye Asante hina asase sase adoma te so ebi se nyina ka Asante ma ho
ni nyina ka Asante ma ho na broni se me de wo hene ko Seychelles enti wo hwe so wo hwe so no e na broni ko ye e na o ko no ansa na wo be ko no wo se 1935 asande mo ade amam na de ne de na oji free ne nsam no sande na de ma no na ye ho ade okay na wa wo ye ka se be hwe so akire no na ade okay na de na Asante ntimi anko enuru sirim ade na omo ho den chen Asante ana bi enye ekono bi o ho no ma anye ntokwa wo bi o akasa kire wa oba se mabeka ho ebi o ho no mo a wo ye yure kire na wo ye ni na se ye bo na ye de wo ka ho eze wo mo o ye stubborn o ya so de engineer friend say ebi o ho no mo a ye diplomacy ene ye de o mbeka ho okay obi o ho so a ye kon ene ye de no beka ho obi o ho so a ye bibi foforo ene ono ampo ne sori ye ene o se mabeka ho na esiremu a wo kan no omunyina beka ho esiremu no gonja osandeyere osekwadwo ene opokuare ene de beka ho omo kokko na osandeyere osebonsu ono so de coast fo no nyina beka ho ene osandeyere osekwadwo ono so de esiremu fa baabi enso ebeka ho enti no mu nyina sana obroni ba na de no mu nyina ka ho enti 1844 eye a friend say Berlin Conference of 1844 ena ede bi ba se abrofo no enche mfa ena ma France fo no efa abonduku ho no ema English for no so far asia and a French for no far isrim ho nyina aka o mo de Burkina ho nyina eka o de anya sa de a mo nyina eka Asante ma ema we be de dagbon kotoko dagbon de kotoko edun ti de ma Asante fo ne dagomba fo bo na na dagomba kotoko no Asante fo no edin dagbon no ye hunuka ene kan se anwan kotoko ena Asante fo kan se anwan kotoko enam dagbon na no muntimi nkanje no ndi dagbon na Asante fo kan anwan kotoko na ntwia kakra from anwan na ntwie no okay